Yuma kigogona kiria gigukitwo ni aruna ake agwataniro ya NASA Kalonzo Musyoka na Musalia Mudavadi thiini wa kiharo kia mathako gia Kasarani. Na thutha wa mabura ma gucanjamura ajumbe aria megwikinyitie kigomano-ini kiu ria kinya ihinda riria rigwetereirwo ni arumiriri ya kiama kia ODM na Raila Odinga ayukio certificate ya kuhuranira giturwa kia mutongoria wa bururi githurano-ini kinene kia mweri wa kanana. Certificate yake leo. Akiariria king'ang'a kiu thutha wa kuheo certificate yake, Raila nioigire ni haririirie wega gucokia roi mukaro wona a Kenya mamuhe kanya ga gutongoria bururi uyu thutha wa githurano kinene kia mweri wa kanana. We will roll out elaborate and tested structures to take our message of redemption to all parts of the country, to get out the vote and protect the vote. Our position remains that we will not allow anybody to steal elections on August 8th. Akiaria kigomano-ini kiu, mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na urio caguritwo ta munini wa Raila ngwataniro-ini ya NASA nioigire kuamurwo kwa Raila ni ODM ni ikinya ringi hari itanya riao ria kuhagura Jubilee wathanini. Nyinyi tumemkabidhi candidate wenu jukumu kubwa. So, to whom much is given, much will be expected. You have to protect. The rest of the NASA family is looking up to you. Ihinda-ini riu mutongoria wa kiama kia ANC Musalia Mudavadi urio gwikinyitie kigomano-ini kiu nioigire riu ngwataniro iyo ni haririirie wega kuoya wathani wona githurano kia mweri wa kanana gia tabanio. Kuamurwo kwa Raila Amolo Odinga ni kiama kia ODM ni hinya mweru uria aroiga ni ukumuhotithia kumatha kura makiria ma milioni 10 iria aroiga ni ikamuhotithia kuingira thingira-ini wa iregi githurano-ini kia mweri wa kanana. Riu maitho mothe ni muthenya wa rucio riria kiama kia Jubilee gikane certificate mutongoria wa bururi Uhuru Muigai wa Kenyatta niguo atetere giturwa giake githurano-ini kiu. Handu-ini ha Kameme TV kuma guku Kasarani, ritwa riakwa ni Kimemia wa Mwangi.